Con esta canción limpiaremos as nosas casas de coronavirus. Ánimo e duro a darlle o esqueleto. Resistirei quedándome en casiña. Se non nos ve, o virus non terá con quen xogar. E mentres pasa iso que chaman cuarentena, todas las tardes cando den as 8 forte aplaudirei. Resistirei lavando ben as mans e colgarei un lardeiro na porta ou na ventá. Conseguirei corona puntos cos meus retos. Resistirei, ao profe axudarei. Veña meneando ese escazaplauso. Resistirei quedándome en casiña. Se non nos ve, o virus non terá con quen xogar. E mentres pasa iso que chaman cuarentena, todas las tardes cando den as 8 forte aplaudirei. Resistirei lavando ben as mans e colgarei un lardeiro na porta ou na ventá. Conseguirei corona puntos cos meus retos. Resistirei, ao profe axudarei. Deixedes de mover o esqueleto, de lavar as mans e de seguir activos. Ata pronto, nenos. E recordade, nenos e nenas, estamos en casa, pero non estamos de vacacións. Seguide o profe Diego no seu canle de YouTube e mirade todos os episodios, así como en Instagram e a través de Gmail. Unha forte aperta. Esta letra tan chula agradecemos a María Miranda Noia por ter ese ollo para compoñer esa letra tan chulísima.